Alani mamulai mahami di ulawon nau tinanyakon ni amanami manin. Ope bay majo sopanami dohot adu nami tuamata di batas itu lusade. Somonima ang dia tundos di rohanami hami namar hula-hula burung opo pare no punami putus itu orang asa marsipadi dibunok kami dia kaulau lumowi di bawah sadarion baijo alu-alu no ele-ele tuhami namar marang di buru bere-bere Maulana mapar musik nami alasan akdo akar raja ni hula-hula nami raja donga sahuta sok somoni manang inata soribada lumomi maaka di bagasan tikyon asa angkiat molope adon kahurangan nami napa satu patempuran non lopes nama napa katong nami asa pangarji ma raja ni hula-hula nami nang raja huta nasitur natoro inata soribada ayo luhodamang ma tu situr natoro Maula dia mado semarohata asa sipel ulaunon baima godgang soba mula-mula huma las paloma sugod na soba dong nang mangaliak ma hami ban ma godang liati las di sini hitan no opat tuna lokora mangaliak do ita tolu ali Sipul pangaliato atong talagitong biak ka na mangalian las nohatade pasato las nirohanami mahami to asutok palumobi ma penganten na baruon bay majo lagu di situ amai memang lagu situ orang ibai pa memang hidup apa itu oro Hola.
daun lubog na ginitang mga asa si Titi masih kapag-kulang panahon na tukso ni pinaboy kaya nani mangulubihan mo asutong na asutong bulong batuhat na mamangkoy pas-pasuna opek Marjulu sahali tamahi tamadok oleh ate tuduhan tadi bata disiala kasih olong na totong pasari-sari ngulunta boy hita marpungu di guni alaman ni hula-hula namyon makalasom lima lain nami dohok nang bawa nami nawan jalo pasu-pasu perdongasan itu ya so onare be ala nung pasar tamu tuh kami kaburu muna tinggi nalaho paduduhan las nirohan nami lima tulay dohok nang bawa nami raja nami raja bulun balatuk songotia penon naboy tuk gugu nami manduay tangan ni si maduan nami on las marokamo akaraja nami si tini na si gomba bulang-bulang pangarahuna kung songoni ben na nawe terpatuha kami siang gugu nami patuduhon las mirohan nami sa dibataman naman kohi pasupasunan jadi opede hita isomma tikina patuduhon ottalas mirohan tamarhite akka ringgit situa suara nabatang ijolo ma nabatang
marohani Tuhan sa martangian mahamu ang giat di budian nyari. Taba akasin adongan di hangat kapergelengan muna. Dabo sudi akasi roka tadi naka pahupumo bere muna naso ahadobe naso sikok dobe jala jumpa nali dulu dah dengan jalahan. Asa marhitei bui lebih siani batu bahami maradopok kamu akahula-hula nami. Si titik masih gompa golang-golang pangarahuna tung sawani be akaraja kuna bui tarpatu bahami akapergelengan muna. Saya Tuhan kama manggohi pasu-pasuna. Alani kami berpanigot coba tadi batang nakusaharan ngapunta anggiat di rumah tangga muna habu bolu beri nami saya boy habu masih magbubunan boy masih panamawina soal panigaw asa anggiat masuk nilok nina dua ulung pemesa dua pusangkar mapore tulung pemesa dua segabe mana nila muna sinur mana pinamuna ora semana kazon amang baru hopan tu Panginoon muna nakisoni doon ang Panginoon namin ati adon akapaupo namin manang beri namin bibiri namin dari baga sa pasikolado pe lumubi ma di kaperguruan tinggi posro hatta matangya kita do di batang dala om matangyan namin hula-hula muna ang giat di paso-paso Tuhan pikiran ni nasida boy nasida majalo akka aturan do pelajaran ni akka guruna saka namanya may pasikola siya kay sila pe totong matuhan na balorong do nga mga leo bisuk do pistaran sa sititi masih gopang bago asa bago ka na maralto na tubo di rubian oras maamin na majalo suak-soni mahamu na mga leo kaya Panginoon namin ang nasuna namin amang borong anong lo piratiki alahin anong lo dalam na buka dopet Yeah.
Amin jama apa foto amin jangan salut nih. Kalau tuh pesong ini karena jaku bah lasma rohamuna saat mati lagi. Di tangi rohan namin, ay rohan namin mana berdiri abuna, bulu berdiri namin. Amin do ya karena jaku. Malain membantu tiki. Mau be holat tanya mulai bahasa tamu tua dompet itu hatai. Dan lasma rohanami rajaku. Situ rohanami, balik rohanami. Molo betong kolom tio, nabe bupasa kami dihitan orang perangi. Balas marohani hamuna, andido di nolong naik. Corona asalnya mau pegawai yang kita tabuan. Hari tenaga hita mau para napunta situ orang situ ama. Gabe asal alami ba dengan kita marsi paulauluan. Soalnya manjamuna raja di boru. Belakang itu pusat kami di hamuna di salah. Uli bahasa muna, tinggal di bahasa muna, di bahasa praktikyo. Lasi itu rohanami. Dono masuk sidok di situ tua. Asal punya teko kujur manjol di tabian. Tu dia bilang mengalahkan keburu nami. Tu si mahauna dapat persoalan. Asal. Bama jo siti itu hasatan. Sikop ulo. Bersedia mah hula-hula nami. Mula teman di kana marang-maranggi. Indo mangaka ina sa tua, toho tulok-tulok ko aw na may tua. Mengadu pa Jojo